musaraba aho Yesu yabambwa yagaragaje urukundo ubona bose none uyu munsi umwana w'Imana n'iki uyu munsi umwana w'Imana umunezero mfise nawe ukuyigorogota ku musaraba aho Yesu yabambwa yagaragaje urukundo ubona bose none uyu munsi umwana w'Imana nanje uyu munsi umwana w'Imana ufise nawe ukuyigorogota ku musaraba aho Yesu yabambwa yagaragaje urukundo ku bantu bose none uyu munsi umwana w'Imana none uyu munsi umwana w'Imana we umunezero mfise nawo kuyigorogota ku musaraba aho Yesu yabambwa yagaragaje urukundo ku bantu bose none uyu munsi umwana w'Imana none uyu munsi we umwana w'Imana we umunezero mfise nawo kuyigorogota ku musaraba aho Yesu yabambwa yagaragaje urukundo ku bantu bose none uyu munsi umwana w'Imana none uyu munsi umwana w'Imana yadukijije ububasha kumwiza atimurira mu bwami umwana wiwe akunda yadukijije ububasha kumwiza atimurira mu bwami umwana wiwe akunda uriwe dufise umucunguwa niko kubarirwa ibyaha byacu shengero ry'Imana uriwe niho uriwe dufite umucunguwa niko kubarirwa ibyaha byacu tuvuga uwariwe reka tubabwire uwo mwami tuvuga uwariwe niwe shusho y'Imana niwe furaha ubyare niwe mutwe n'igishegero muriwe twose byaremewe niwe shusho itaboneka niwe furaha ubyare niwe mutwe n'igishegero muriwe byose byaremewe uwo mwami ibintu byose ni Alufa na Omega ni ntabwo tubivuge twese ni ntabwo uwo mwami ibintu byose ni Alufa ni
atimurira mu bwami umwana wiwe akunda yadukijije ububasha bw'umwiza atimurira mu bwami umwana wiwe akunda muri we niho muri we dufite ugucungurwa niko kubarirwa ibyaha byacu iyo muri we niho muri we dufite ugucungurwa niko kubarirwa ibyaha byacu ayi twagiye yadukijije ububasha bw'umwiza